Guida con teacher eye bia meditri kasa ye kan ede chire patente bi mo ema onya ho entiase. Se oyo bi a wo pe patente bi nko a na watworo na wontimi mpaase a bomodin se ubedi machi ewo YouTube, TikTok ana afi eye Facebook ewo bere a wo bo eye Guida con teacher ede ahyemu na eye adesua ahodo ene quiz ahodo a meditri kasa yi akyerechire mu no onso nsa betimi akabi na wasua bi na timi aboa wo ene nso ye behwe 30 questions a efa eye patente bi ho an 30 questions ene ye ba behwe no ne enu nti mama ye nhya ase prima domanda yentie ni yemfa ho anu yi emra. I caravan roulotte sono rimorchi attrezzati per essere adibiti ad alloggio. Wanu yi ene sei medawase se wokase anu yi no eye vera wotwa an eye vero adentia efise question no kasafa eye caravan ho an na ose caravan so no eye remorque ose caravan eye remorque bi a eye atrazati kire se eye equipped kire se sa eye caravan no eye ade a eniema bi ewo mu anase ya ye ne soronko a esere adibidati ad allogio kire se eye ka bi a ya ye no se saa ka we no ubetumi ayedai atenemu anaze se ubetumi ademu ema no ayeye enu nti yaye ne se fie no an saa pepepe eyampa caravan saa pepepe na dwumadi etie efi se eye remorque obi a eyade a utumi dam ema no yeye utumi tenemu no aduane wo mu dware wo mu eye ne ma bebiri ewo mu ema no eyeye enu nti ema no ye no eye vero. Moma yenko question number 2 yentie ni yemfa ho anu yemra. Il pannello con 3 barre oblique rosse è il primo dei pannelli che si incontra quando ci si approssima a un passaggio a livello. Wanu yi ene sei medawase se wokase anu yi no eye vera wotwa an eye vero adentina eye vero question no kasafa eye san ya edahayi an woni se sa san we fa ne se eye distanciometrici distanciometrici na sa distanciometrici no ade bi a ehon sam kama pa efrise wo hwa line red na ewuwo mu no line ba ku bia 50 meters enu nti die di kan no 150 meters afi 100 meters na afi we no 50 meters enu nti sa san we ne kire wo se aka akra na wo ba bedu passaggio a livello baby a tri nkwan ibetwa ka akwan mu no enu nti question no so ka se si yehu saa san yi a yehu no prima ansana yadru proxima ad un passaggio a livello nti yehu saa san we ansana yadru passaggio a livello ho verissimo if you say yampa na sasa we na ebo yen kaye emiyehu se ampa aka 150 meters because obedi kan hu first one way na aka 150 meters no do passaggio a livello ho 2 aka 100 3 aka 50 meters enunti ade a ebo yen kaye emiye de ko yanim sa e de call passaggio a livello ho. Okay, enti question anu ye verissimo moma yen ko question number 3 yentie ni afa ho anu ye mra. Il segnale raffigurato vieta il transito a tutti i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 tonnellate. Wanu yi ene sei medawase se wokasa anu yi no falso a watwa an falso adenti na falso die enti falso ne se yenhwe san ya edahai na san ya edahai ye san bia kasa de afa ye kan sei car no ne axle car no axle anase as de car no nti axle de car ho asem ene ye ka enu nti car na se ni nyina so no ene ye ka enu nti question se segnale raffigurato vieta il transito tutti i veicoli con massa complessiva ye ka se massa complessiva a piano carico na che se opaje se ni mudro car ni mudro na wei enye car ni mudro ho asem na ka na emmom no car no axle no ena ye ka ho asem nti wasi we car ni mudura eboro superare 3.5 tons no eni kwa so fa dabi because we kasafa tutti veicoli ya
Womo massa per eye as no. Aha, e superare eye 2.5 nemum enye massa complessiva. Aha, enunti ema anuye no eye falso. Na me kwaso aka we se me wo class a ubetumi abeka ho bi na metimi de egetwi kasai akire eye patente bi yimo wonso se etimi aka wo de. Bomodin se obefre me number no na afi no abeka ho bi na yina yesuade abom. Moma yenko question number 4. Il segnale raffigurato in corrispondenza di un incrocio non consente la svolta a destra o a sinistra. Wanu yi ene sei. Medawase se wokasa anu yi no eye vera watwa eye vero. Moma yenhwe san ye da ha ifri se eno na question no ebeka ho asem. San we ekire se we eye obligo sign. Ye wo eye direzione unica. Kire se one direction pen ye wo. Na etin saying see ye be proseguire dritto ye be ko yanim straight eno direction ene ye wo. Enti eno nko ane eye kwan a ye betumi afaso. And a question is il segnale raffigurato in corrispondenza di un incrocio. Ache se ebra ye hu sa san we e wo bra ye dru incrocio bi so no. Non consenti la svolta a destra o a sinistra. Wose eyade a svolta chese to turn. Aha. Eyade a yentimi entene sin a destra, which is right. Yentimi entene right. Anase se left. Ai eyampa yehu sa san we a yentimi entene right or left. Efri se ye wo direzione unica. Yes, the proseguire dritto. Enti yentimi entene left and right. Enunti ema a question no anu ye no. Eye vero if we say eyampa pa. Okay, question number 5. L'elemento in figura rappresenta un rallentatore di velocità. Wanu yi any saying? Meda wase se woka se anu yi no eye vera watwa an eye vero. Adenti na eye vero. Sign na eda ha no eye sign bay. We eye artificial dorso. Dorso. Ye ka se dorso a dorso eye de eye pepo. Aha. Dorso eye pepo. Enti artificial dorso we artificial pepo. Na che se pepo a onipa de nsa aye. So aha. Natural one ne eye pepo normal one na ye hu se esie. So aha. We artificial dorso. Na question is say ye hu sa element ya ewa ha yi a represente rallentatore. Rallentatore chese ye slow down. So what you say? Aha. Ye slow down ye mirikano. Enti uhu sa artificial dorso we na also ye de slow down u mirikano. Ai rallentatore di velocità. Enunti no also rallentare. Chese u slow down. Enti uhu also ye de u slow down. Aha, u mirikano. So what you say? Aha. Enunti vero pa verissimo. Aha, enti mama yenkwai. We vero. Question number 6. Mama yenti ni yemfa ho anu yemra. Se il vigile ha un braccio alzato come in figura, bisogna rallentare solo se nell'incrocio vi sono binari del tram. Wanu yi ene say. Meda wase se woka se anu yi a edema question we false a watcha. Ai falso. Adenti na falso. Yenhwe opposini na wogina ha no vigil na wogina ha no. Yehu se wapeja ne nsa baako na ne nsa baako da no ho. Wei uhu a ekire se yellow traffic light. Aha, yellow traffic light. Na yellow traffic light nso ebo wonka ye se obe rallentare na se ehu hia wogina. Aha, se wunya impenyare encroach which is stretcher di arresto. Aha, wunya impenyare stretcher di arresto no a also modin se ubegina. So what you say? Obe rallentare na afi wabegina stretcher di arresto no ano. Aha, wabegina ho. And a question says here who sa virgil na wogina ho no wapeja ne nsa ba come in figura no a bisogno rallentare solo se l'incrocio vi sono binari di tram. Was you slow down? Se incrocio no junction no dia tram kwan no ye ka ye tram a chese train no a nam kurom no. Aha, se ne kwan ni bi so ene yaduru dia o se ye slow down. Na emfa ho se tram wo ho anase tram bu twam anase tram ntwam. Eyade a o se ehunu se rallentare o se rallentare because we
luce gialla enunti no yellow traffic light de o se bomo de se bere ye be ralentare enunti emfa won se ehɔ no ye tram kwan ana se enye tram kwan enunti tram no de enkambiare nyente de o kambiare eye position a eye vigil no ogina no eno na wo se yetie enunti anu ye no eye falso. Okay, question number 7 mama yintie. Il segnale raffigurato indica che è consentito il campeggio e la sosta di caravan e autocaravan. Wanu ye ene say. Meda wase sawoka se anu ye no eye vera watwa an sign we eye campeggio de ma eye caravan ni autocaravan. Eyampa saa bia we akira wo se wo ye autocaravan ko ade amokɔ ha se ya aha na mbetimi akɔ campe na modidi maye mada anaho se ebere so a mobeto makontuo so a mato so anaho se de ete santi haye campeggio wo betimi akɔ na wakɔ rest ewo ho titiri ye caravan any auto caravan. Okay, mama yankoi eye vero. Question number 8 mama yintie. Il segnale raffigurato indica i veicoli su quali corsie debbono circolare. Wanu yi ene say. Meda wase sawoka se anu yi no eye vera watwa an eye vero adentina eye vero ye hwesan ye da ya eye yellow pa utimi se we eye segnare complementare na se temporanea chese sign we ye sign bia eye temporal sign na ebra lavoro in corso koso no ene yehu sa sign we na sign no kire yen se eye direction a yemfa so ti kwan e befa so e be use eye kosie no enti we ye uso kosie disponibile uso kosie disponibile enunti kire yen se kwan no so no car wo muduro eye car se fani ye ma biti se auto train no ne eye ye kan se eye autocar mo no eye ade a se ni muduro no ebro 3.5 tons a ono mom emfa adestra no de ni muduro enu 3.5 tons no also ofa sinistra enunti moma ye nhye nso afei eye autobacteria ebinso betimi afa sinistra ne adestra ne nyina eka ho bi pepepe enunti no uso eye kosie disponibile enie eyampa kire yense eye vehicle su quali kosie debono eye circolare enti we eye verissimo pa eye verissimo sa pepepe if you say question no any eye sign no ho asem nyina no eye ade a ekope. Question number 9 moma yintie. Il segnale raffigurato è riservato ai veicoli per il soccorso stradale. Wanu ye ene say. Meda wase se wokasa anu ye no eye false a watwa eye false adentina eye false yewo eniema mienu a ewo saa sign we mu so ahu yewo p no a no ye package yo chese ho no ye bia yetimi ede ye car ekọ epake ho ena afei no eye panelo no a ewo ase no nso eye giorno lavorativi chese ebra ye adwuma no ye adwuma okwan so no eye ade a saa bia we eye anopa 8 ekosi eye enwumre 8 no untimi empake wo ho untimi fa ka ensi wo ena question is say segnale raffigurato è riservato il veicolo per il soccorso stradale eye yamfa ne say assistant services a omo wo eye ekwan ho se sign e da ha no akwaye hama no ntino omo de bebi ti mu ahu so ha na omo service car ne ade da bi omo service car bi a okwan no ho a we eye giorni eye lavorativi enunti shenonso ne hunu sa enunti ama question no anu ye no eye falso moma yenkoi na mekoso akai wo se Guida con teacher eye babia medi twi kasa ekire patente be yimo ema onyanti ase bomoden se onso ba beka ho na metimi akire mu na wanyanti ase ahodo bi a empo no 2026 onso betimi age o patente no 2026 year of patente mama yenko. Su strade extraurbane principali il limite massimo di velocità è di 100 km/h per motocicli. Wanu yi ene say. Meda wase se woka se anu yi no eye falso a wotwa an eye falso adentina eye falso ye woni ma be mienu anasa miensa o se yehwe ne ha ba kon ye eye strada extraurbana
waka ho asem ene waka motocycle enso ho asem na strada extraurbana eye kwan bi a se wonam so a also okose 90 kilometers per hour so ati ase eno nti motocycle wo so wonam eye strada extraurbana principale so a okọ eye 90 kilometers per hour na mom no won kwase eye 100 so ati ase eno nti sa wo pe no yi a ma menkyerɛ wo sa wo pe no yi a de tie ne se eye strada urbana eye ade a moto nam so a okọ 50 kilometers per hour afei strada extraurbana wono nso moto nam so a okọ sei okọ eye 90 kilometers per hour afei mamemfa per each no so okay eye strada principale eno nso moto nam so okọ sei okọ 110 kilometers per hour afei autostrada eno nso moto nam so okọ sei okọ 130 kilometers per hour eno nti bomoden na hye nso ne hunu se eye sei na etie ena afa ye wo condizione eye atmospheric analysis se bia kon eye particolare characteristics nso eno nso ewo ho oba na ma medie no akeka ho okay eno nti question we no eye falso because of cento no a wode ebe mu no okay moma yenkwai question number 11. Nella situazione rappresentata in figura, il veicolo C transita per primo. Wanu yi ene sei. Meda wase aina ansa na yebehwe eye kwahye mamimyi eye sign no na ye ni hodwuma kakra. Sign we ye sign bi a eye ade a encroach so ene yadu na o se ye hwe precedence ade obedi kan akọ. Udu encroach so ye wo mra ahodo na wo so. Me si mra no fa bi e wo ha. Na wo ba school no a mededi aka ni na beka ho. Yehwe saa encroach yi mu a yehunu se car bi eye car red way a wa ha yi wono sign na eda ha no ehye ne se ema onko enu nti wono de obegina onka ho bisisi a afi car blue yi nso ono nso sign na eda ha no eno nso hye ne se emo onko ye fe ne dare precedence a omma kwan nti wo hwere monimu a onso monimu no ye different so ho nti omo sign no ehye omo se omo de omunyina ho na afi eye kasa we ne sign bia ni ha nti oso woko na sign bia nso ni ka green ha aro ne si no nti omo mom na ebe ko first na ye hwa eye ka yi a ye fe no eye si ye nhwe ne direction a okọ ha na afi aro no so ekọ ha eri nti omo directions no ehyiam nanso o se wo dare precedence a destra enu nti o se ka aro yi no wo ma eye si kwan no ono wodi kan ekọ first ansa no no akọ nti si no ebe ko first okowia ansa na aro no akọ na se aro no ekowia na afei no eyade aka eye saa ka na afei aka echi so ahu se omonso omobeko na yehwe a echi no ekwan wonam so na ne kwan wonam so eye ade ekwan baako omunyina ekọ the same direction enu nti dara precedence a destra de ne nsanifa ka bia ni hon onidi kan ekọ enu nti yehu se si ne beko si ne kowia na aro no akọ so ati ase aro no kowia na afi no akọ because ono na ne nsanifa sisi no we ekọ nti hwa ada ho okowia ansa na echi wono so abekọ ifiri se car we ene car we omumie no nyina ekọ red and green omokọ nti wono so nsa ho ada ho okay nti sa na bebe ye CRAH sa ena ne nkọ ye no etie enu nti question no e de ma yen se eye ka eye si ono na obedi kan ayede akọ first ampa eye vero pa ifiri se ye hwe ye no ye hu se ono ena wodi kan ekọ first okay moma yen to aso. Il sorpasso si effettua tenendo un'adeguata distanza laterale dal veicolo che si sorpassa. Wanu yi ene sei meda wase se woka se anu yi no eye vera watwa eye vero aditi na eye vero question no chere se upese wusan ka bi ho a oso bomodin se uma distance bi ebe da wo ne ka ne ntem ansa na wasan ne ho se upese wusan ka bi ho a yenkwhye ka ne to pi yenkwhye upese wusan ka bi ho a yenkwhye ka ne to pi ansa na wasan ne ho oso bomodin se obema distance kakra bi aba wo ne sa ka ne ntem ansa na wayede wasan ne ho se da ya obetimi ehunu kwan mu se ka bi ba ana se ka bi ma sa pepepe ene tie ntino
Eyadia, eyampa, eyavero pa, so se utusa anamono. Okay, question number 13. Moma yonko na yentie. Fuori dai centri abitati, in caso di impossibilità a collocare il veicolo fuori dalla carreggiata, il conducente deve sostare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. Okay. Wanu yi ene say. Meda wase se woka se anu yi no eye vera watwa an eye vera. Adenti no eye vera. Question is say eye fuori di centro abitati. Che se bra ye free kurum ye ni kurum no. Wase in caso di aye impossibilità ewa bra enye possible a coricare i veicoli fuori di carreggiata enti ewa bra ka no pese udi si eye o pake ka no esi fuori di carreggiata na enye yie no yefan se bia ho ya mana ana se bia eho no enye udi kan ko si fuori di carreggiata eho ne nye wase il conducente deve sostare più vicino possibile di margine destro di carreggiata enunti se basa o se o driver di no o de car no e pake wo eye margin no ukọ eye ekwan no ano e wo nifa so enunti yemfa ne se ekwan ni so ho ena wo person ka bia ka be pake fuori di carreggiata ahase na wo person o pake fuori di carreggiata no ayade a enye yie ka se carreggiata e free kwan na no e be ka kwan na no ena e carreggiata enti fuori na chese waba eye outside ekwan ni mu ena wo be pake car na wo pake car wo kwan ni outside na enye yie anase sabia no untimi nya access pake ekwan no enchen ho a o se bomodin se wo de car no wo pake bra eye onsani fa so marginal destro ho marginal destro di carreggiata onsani fa na no o se wo pake car no ewo ho an eye vero pa sa na o se wo yero every se emremu no sa pepepe enetie. Okay, moma yenkwai. Question number 14. Moma yentie. Non si devono usare gli indicatori di direzione se per entrare in un passo carrabile occorre svoltare a destra. Wanu yi ene say. Meda wase question way anu yi a very very big force. Ai adentina ya force. Moma yentie. Wase non si devono usare gli indicatori di direzione. Ya kase indicatori di direzione e Ghana for yase navigator light. Indicator light. And this who show left at chesa wo left, who show right at chesa wo right. Wo say enya ade a o say wo use se wo entra passo calabire. E ka se passo calabire de passo calabire kwan a ekọ obi garage anase obi fie so ho yemfa ne se kwan yi ene na ekọ obi garage anase ekọ obi fie na ube wura wo fie anase wo kọ garage wo say indicator na hu hia se o driver no os votare a destra se sinistra na os votare o se ehun hia so be yusu indicator no o navigator light na se bia o kobonkum anase o konifa we ntro nti emane ye force because ehun hia abere bia emfa wo se wo ko fie anase o so stare ekwan ho chen baby. Okay, anu nti faso. Question number 15 moma yintie. È consentito il trasporto di bambini senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta purché si circoli alla velocità massima di 40 km/h. Wanu yi ene say. Meda wase se wokasa anu yi no falso watwa an falso. Adesina falso wase è consentito il trasporto di bambini senza siano assicurati. Cioè se wase yade obetimi di akora de atena kemu na ewa bra wonye de unsikio akora no ewo ka ni mu yie perke se u velocità no awoko no 40 km/h emfa hone maximum di velocità bi awoko say ye lower pa to even 10 km/h akora mpo no so far as akora timu no de say seat belt fa the seat belt bono say na konwam so na ode ne tena so a bomodin so ode ne betena na konwam kama ene betimi aboa bomodin say security eno ne the maximum idea oza odi abamba odi betimi dia ma apala ene wo o driver ni na akasa ene wo passengers nyina. Okay, eno nti falso so be kasa asam no. Okay, question 16. La patente di guida è confermata se il titolare della stessa è ancora in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Yo, wanu ye ni say. Meda wase se wo kase anu ye no de ayi. Question anu ye de mitie wo. Okay, vero, verissimo pa. Every say or driver ni ansa na bakwaje drive o kwakwaje lances no. O se bomodi se behwehwe wadwenem.
What you say? Aha. You be request a year one kasa wadwum mentality no say a year adwuma o gumptions no. And nti e be hwe wadwum ahwe one kasa o mental o mental stability. What you say? Aha. You be prescribe sa ni nyina physically any mentally ni bibia no. You be hwe instead be ya yamfa lances na nkoma bodamfo bia na wambe kunye 77 preduasa. Okay. Enunti eyade a ehu hia pa vero. Okay, question number 17. Intie. Il corretto funzionamento del motore è garantito dal fatto che la spia rossa dell'olio di lubrificazione rimane costantemente accesa. Wanu yi NSA. Medawase se wakasa anu yi no eye falsa watwa. Ai eye falso. Adinti na eye falso. Every say abibia na uspies ni mu bi ebe pie wo eye wo dashboard no so okuru score to no so no. Eyade o se wo take no eye particular attention ewo saa eye symbols a ebe pie ewo screen so no. Eno nti oil de no se oil symbol no epie ewo screen so a e kire se one wo car ne engine no ebia engine oil ehia anaso so ka cambia wo engine oil any ade a bomodin so betu ho na mo sa wo de kwa koma mechanical na mechanical ahwe ade ama wo menya mani nsiso saa enka se wo pese you can say wo engine no efa function year na wo Germany sisa da bi ade a no enti bomodin se wo hu se uspia ni bi epiepie na wonte ase a fa koma mechanical na ontu ho anamo emfama me da se anu yie no falso afiri se. Question 19 moma yentie ni emfa ho anu yie mra. Per evitare rumori fastidiosi non bisogna accelerare inutilmente e ripetutamente se il veicolo è fermo. Wanu yi NSA. Medawase sawoka se anu yi no vera watwa vero pa adenti na vero. If you say one kasa opese woka no ompese dide bebmo aha pe evitare means to avoid remoria anase fastidiosi ewo woka mu a bomodin se car na esi ho a untia so untia accelerator na so bebiri so ko buwa na car si wa na wotia so boom o se eyade a enye ade papa enunti no bomodin se obeja ase ade ne yente sa ebema dede anase sound about car no enunti vero pa. Okay, mama yanko question 20. In caso di frenata di emergenza con entrata in azione dell'ABS bisogna immediatamente diminuire la pressione esercitata sul pedale del freno. Okay. Anu yie no falso. Se ya dia Question number 21. Mama yintie ni emfa ho anu yie emra. Il segnale raffigurato obbliga ad arrestarsi al varco doganale. Wanu yie NSA. Medawase se wakase anu yie no falsa watwa. Ai falso. Adenti na falso. Ye sa symbol ya we symbol bi a kasa dia fa se ye momodin se ye be stop it ye be gina we precedential sign ka chen se obligatorio se encroach na ye du so no ye momodin se ye be gina enu nti no ono so ka chen se ye hu sa ensenyari we ya eda ha ya ade a chen se ye duru customs or mu gate anase or mu checkpoint there be we enye sa enetie enenti emanu ye falso. Question number 22 muma yentie ni emfa ho anu ye mra. Il segnale raffigurato consente la svolta a destra al prossimo incrocio. Wanu ye NSA. Meda wase. Waya de pa. Ifri se anu ye no falso. Adenti na falso. Ye hwe sa asan ye da ha ya we confluencer. Confluencer. Na sa confluencer no eno anso ne din ye fa ne se corsia di accelerazione. What you say? Corsia di accelerazione. Antino corsia di accelerazione so corsia bia ho ene ye fa so tisi autostrada mu inti sa kwan keto ne da no ene ye fa so tisi autostrada mu na senso unico eno inti no so ka kire wo se wuduru ha se ya ubetimi asvoltare a destra falso ultimate votare a destra because ho ye senso unico enu nti no confluence ade yens votare enu nti shenen so ne hunu se anu ye falso. Okay, question number 23 mama yinti. La distanza di sicurezza dipende dall'efficienza del freno di stazionamento. Wanu ye NSA. Meda wase se wo ka se anu ye falso watwa. Wase distanza di sicurezza de
ɛyɛ safety distance bi a yɛgyato yɛ ne car bi ntam yɛmfa ne sɛ wo car ne eyi ɛna car ɛyɛ bi nso ɛkɔ ɛno nti ɛkwan a wobɛgya ato wo ne car ne ntam no ɛne yɛfɛ ne sɛ distança de segurança na ɛno no wɔse ɛyɛ ade a ɛgyina ɛyɛ freno de estacionamento yɛka sɛ freno de estacionamento a kyerɛ sɛ ɛyɛ parking brake ɛno nti ɛgyina ɛyɛ wo parking brake so ai dabi ɛnyɛ wo parking brake so koraa ne gyina ɛfiri sɛ ɛyɛ ade a ɛgyina nneɛma bebree so ebi te sɛ weather conditions ebi te sɛ o distrazione di ɛyɛ conducente anaasɛ sɛ bi a wo promatici no sɛ na ɛteɛ condizione di asfalto ɛyɛ ɛkwan no so condition ɛne atmospheric condition condizione atmospheric ɛne nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛgyinagyina so na mmom wei deɛ ɛnka ho okay moma yɛnkɔe ɛyɛ faa so question number 24 moma yɛntie ne yɛmfa ho ano yie mmra. Il valore della distanza di sicurezza deve essere almeno pari a quello della distanza di frenatura. Dabi. Anu yie no eye falso. Ai mama yenko. Bomo din se obeba class na afi menya abotrate eche ne mabibiri mu ade akiraw. Mama yenko yi. Quando giunti in prossimità di un incrocio ci accorgiamo di aver sbagliato la corsia di preselezione, dobbiamo chiedere consiglio agli agenti del traffico. Yo, question we nso anu yie eye falso. Ai se wonam kwan bi so na se wo kɔ na ebere a se wo sesa kwan no wansesa na se wo yira kwan yi a ɛyɛ ade a agent na bi ogyina hɔ na ɔdirect kwan no menko gyina kwan ni mu emusa na sem ai nkobusa ne sɛ na ɛhenfa na fa ne kɔ ɛyɛ Milano ɛhenfa na fa ne kɔ Como ne de keka za dabi ɛyɛ ade a woyɛ saa bɛma kwan ni mu no ɛbɛ choke ɛbɛkwan mu bɛ choke mo ɛno nti yɛnyina kwan no mu finfini emusa ɛyɛ agent no asem ai enu nti eye falso. Okay, question number 26 moma yentie. È opportuno che il conducente di un veicolo, quando in un centro abitato si imbatte in un corteo, non faccia inversione di marcia qualora ciò costituisca intralcio alla circolazione. Okay, wanu yie ne sei. We eye vero pa, adentina eye vero. Eye vero fi se o driver ni question is o driver ni se wu twika na okoduru ekrom na se ho no enipa dɔɔso wɔ hɔ ene ade a bɔmɔden ne hyɛ ne nso sɛ wo ma reverse ɛmfa be block kwan no wate ase fi sɛ wonim sɛ reverse enipa dɔɔso ɛna wakɔte ahwem so ho enti ne nya ade a wɔsɛ wo ba reverse bi kwa na reverse ne kɔ na ntimi nkɔ ne yie so ho ɛba saa no so a wasi cars ahodoɔ kwan ɛne nneɛma bebree kwan a ɛbɛ create problem bebree wɔ hɔ enti saa na mo we sɛ ni kwa so driver ni wɛrɛ wotu no ɛyɛ kwan so enti ɛyɛ vero pa 27 moma yentie. Circolando dietro a un veicolo che trasporta un carico che sta per cadere, conviene stringersi il più vicino possibile al margine sinistro della carreggiata. Wanu ye ene sei. Eda wase, ai, sa woka se anu ye eye falsa, watwa. Ai, eye false, adinti na eye false. Osi yemfa ne se wudi kaa bi achi. A moko. Na kaa no ye kaa bi alodu niema pa ewo so. Ema niema no kura ne bi ya de eye atiato. Osi ye ba sa no abomoden se, wo driver ni no. Ube stringire ube ko eye ye kane se margine sinistro di eye carreggiata ube ko eye bonkum so dabi enye sa enetie inti emanu yie no eye falso ai. Question number 28 muma yintie. Il rimorchio si considera parte integrante del veicolo se ha una massa fino a 3,5 tonnellate. Wanu yie ene sei. Eda wase wenso anu yie no eye falso. È falso. Question number 29. Yentie. Dopo un incidente stradale, il soccorritore che interviene deve assistere gli infortunati al meglio delle sue possibilità, senza però prendere iniziative di specifica competenza medica. Ok. Wanu ye ene sei. Anu ye no è vero pa ifise ehun ehia. Ok. Ye bone tetew, ye fa den tama ya de. Ok. Durante la guida si devono usare gli occhiali da vista o le lenti a contatto se nella patente figura per esteso o sotto forma di codice tale obbligo. Ok, medase, wensu anu ye eye verissimo. Bomoden se obeba class na nchechirem bi wo ho a media maw e dia fa questions ahodo ebinam ho. Ai, anu ye a eye krogen eye vero. Meda wase, ene nso yahwe 30 questions a e fa patente bi ho. Bomoden se obabeka me class na ho na watimi asua bi aka ho. Afe nso ubetimi adimachi YouTube ene Facebook ene eye TikTok ewa abra wo Guida con teacher edi ahyemu ai Guida con teacher ai con teacher edi ahyemu na afe ubenya eye madesua ahodo bi no a medi agu YouTube
TikTok and Facebook no na watimi asua bi na atimi aboa wo nyame yadma yebesan ahia bio hwe ho so ye nyame yadma obetime yebete ye honka pia Semietico inabeka miaro endo miaro ejumeitia inabeye miaro endo miaro